Svašta. Naši uspješni 3 punce. U makaroni. Ni bilo mreže sinu. Pa ja. Daj, zdaj pa Marine. Svino so pustili. Ja. Samo tim je igra. Ja, je rekel, ja, pa možda ti se jali, sam rekla. Želi smo si ma ne tu na zemlji, bolj dol. Ricordiamo che in campo B San Luigi, centro sedia, sono ai rigori, 3 rigori a testa. Dajmo malo vol. Bravo. Igra. Šena. Ja, tak me sve vidiš što da imaš kijeska. Samo to para, samo sponzor. Glede kuha prosija, daje. Ja, pinki. Dario, Cavahau, pišću. Ja sam da hrao gol. Bravo! Tako, Ivančik, tako. Zvrnuo li ga? O, bravo. Pustio! Vrši štruke! Vrši naš! Štruke! Dajmo biljard. Neće li bilo, neće. Bravo, ja. Oto je, ležem sikija. Ja, nisam bit saki do pajete, nisam bit saki. A Napoli Siena pareggia, gol di Maccherone. Napoli Siena 1-1. Pustio! Vrži Jane, beži hrdić mustašice tam, stav se zdaj. Vrži Jane, tako. Dobro je. Idemo! Koliko time-outov? Ne smo hotovili nešto daleko od toga. Time-out, jesu. Zdaj se što ne hotovili. Ja pa vem, vse tu je igra. Že Italijani z uspjehom, morajo pa naša Zarušta gleda po telefonu že onako kako diši. Pričali oni, kad smo bili u Ajdišnu. Ja sam za telefonem. Duri. Duri, ja. Duri. Forza Duri. Udjelo jedan svudi. Duri. Duro. Razak je vidio, tam ti je bil blizu. Time-out. Nema, taj je dobar sudnik. Taš je kar dobro sud. Ma uli ti si ta silna velika. Ja, je prav zraven, ne? U sud. Ja prav, to je prav ti pošteno. Ajde, šta je želio? Bravo! Bravo!
se odbiva bala, ne? Tako bravo, zdaj pa lepo. Bravo, tako Štrukelj je lepo pestil, sveda lepo pestil. Tako, bravo, Žiga, odlična, dajmo stavi. Šut! Korner! Dobre. Faul bi imel. Dajmo en gol! Dajmo Primorje! Vstavti jo! Ti se sklope. Edi go strejno, edi. Dobro je, hej. Tim je une, ne? Zdaj ne znam. Zdaj bo šla mi, zdaj bo blizu. Zdaj bo gol. Lek sedmici na voljo. Zdaj bo gol. Cheers. A ni sad nobenega, ne reči. Isto, ne vem, zakaj si na nupe. Vse jim prave, vau. Vse jim prave, ja. Dva, ne? Vsi bi radi dali gol, da se ne umakne od zadnje, slučajno. Ali ej, nima, a ne, se misli. Bravo! Bravo, si se bo naučil. Čudno, da se bo. Ja, lajši mogo gol. Se ne dalje. No, od koga naučiti, ne? Ja, čudno se naučil, ne, si že 4 leta tam bulijo. Ja, ma igra boljši tako, ne, že dobro. Zdaj se pomarja sta to je. Čakaj, ja da bomo. Tako bi imamo včeraj volk narediti. Pest eha spredaj, če Darjo ta vzame, ma ne oba dva. Ki je vzel oba. Razumeš? Ker že oni tamo. Zdaj pa v gor pasa. Čapen! Ti opora. Ne možeš vjerovati. Time out! Zdaj so že zabili balon. Naša! Bravo, Edi! Daj hitro Štrukelj! Daj! O, Marija, kaj tako piska? Ja, moja misel je hitro, ti kuhnemo. Il Cagliari del Parma ha raddoppiato, Cagliari 2, Parma 0. Navijaga! Daj hitro vrži. Žiga ima sam. Ne vem, da jeste hori. Prva! To! Timi, dajmo, leha kiha dugo. A tu je bil. Da je videla, da te biš. Rigore per il Napoli. Ja, reče. Reči zlato. Si kričal, ko je... Kako smo bili... Ne ubili. Kako je kričal, što je širej? Širej, kričal, zdaj krič. Bravo! Ne rišča da crniju s konca na konca. Ja.
Buono, sì, ha ciuccio. Mi piace professore. Ja. To samo z druge strane. Dajmo igrat, bravo! Il Napoli passa in vantaggio dopo il rigore di Hamsik, 2-1 sul Siena. Tomšić. Dobro, jest na rękę. Walc. Dobro, jedno, dwa, trzy, czekaj. Termina